Autonomous District Council Sarkar Introm Siam Turin ZPM le MNF in Rem na Thawhtanni Siama Lairam Legislature Party and Din Aizol Smart City Limited Kaltlanga Civil Hospital Aizol Mantur Call Pati Le Tukin Khan UDNPA Minister Phuket Sabdangan Health Minister Pilarin Puyhena Ahlan West Bengal electoral roll en non be pui thak nakal meka Chanchin Thar wangin mi noi som na chuang roll atanga pai an ni to Ukraine President Volodymyr Zelensky an Indo na titop turin Russia in a phut nei do som tura palak chun som lo chu an pom thei walin ram hlo chen ero an pom thei lo ti asoi Zonet chung kwate chibai ule oliflel engzami kani a Chanchin Thar lo ngai thang u Lai Autonomous District Council Sarkar Introm Siam Turin ZPM le MNF in Rem na Thawhtanni an Siama Lairam Legislature Party and Din LADC a ZPM Legislature Party le MNF Legislature Party Shwai tu te hi nimin khan aizola thukhomin LADC a Sarkar Siam Turin thoho an rem ti a an thoho na Lairam Legislature Party Shwai tu atan ZPM Legislature Party Leader Puti Zaku nga chu lungrwal takin an poma Puti Zaku nga hi Chief Executive Member ani ngal do nani anin rem na ang chuan MNF Legislature Party in Deputy Chief Executive Member Chairman le Executive Member post hum an changa nga ZPM Legislature Party in Executive Member post nga an chang thung do na abag din mun poimo sang lo atur chu House Leader le MNF Legislature Party te in biak ron na anga no kha turani LADC a ZPM le MNF Legislature Party thoho na Lairam Legislature Party chuan LADC tam som pani na chungin Lairam mason na turle lai fatetan sarkar ngel het nei tul anti awangin Lairam Legislature Party a thoho na thutlung hi siam ani a kum nga chunga tan sarkar nget tak adin theinan lungrwal takin malak antum ti ansoya an thoho na Lairam Legislature Party chu lai faten kongsang sanga mason na an nei theina tura thoho na ani angin Lai Chong mason na turin na satakin ma anla anga official matters sa thei chinchina Lai Chong le English mantur ani ti an soi Lairam Legislature Party hian wa in Khan District Council and Minority Affairs Secretary Pulal Munsang namte hena sarkar an siam thei thu an thlen ngalani Aizol Smart City Limited Kaltlanga Civil Hospital Aizol mantur khol thar pahni le chutukin Khan UDNPA Minister Phuket Sabdangan Health Minister Pilarin Puyhena ahlan UDNPA Minister in Civil Hospital Aizol mantur khola pek hi chengnoi somthum panga le sing sari man kal thak na ta na mantur nimhlum khol anesthesia workstation le chengnoi somhi pani man upper gastrointestinal video endoscope unit ani a UDNPA hian Smart City Limited kaltangin kumin jun thla khan chengnoi zariat somsari pani man MRI khol le khol dang somhi pali avain Cheng Vaibel se somni point pariat manchu Civil Hospital Aizol hena anlo hlan to ani tukina kholan na inkhom Civil Hospital Aizol Doctors Seminar Room ania hian UDNPA Minister Phuket Sabdanga chuan Health Department abikin Civil Hospital in anma ni ngai to ale VMM2 Minister an nei chu van nei ati thu asoya hospital in enkol na sang an fan na atangin khol le thok tu te an buai zia le indai lo zia an hua chuti chunga soisel na le dem na tam tak andong chunga lungnur mai lawa an mo phur na len chuak tura thei top an chwa thin chu fak omati thu soin mangai na le lai nat na ri ru nen dam lo en kol zel turin soma an thorim na le in pumpek na chu Aizol Smart City Limited ho tu ten an murenga an tan anin hongreng ti asoi Health Minister Pilarin Pui po in Aizol Smart City Limited in Civil Hospital Aizol tan khol an pek te chu tangkai taka man chinani thu asoya MRI khol ringot po in June tha atangkhan mi sang khat zathum an en to a khol thar dang tam tak an nei chuan thok tu te po ati phur thar hle ti asoi tukina khol thar lan na inkhom hi UDNPA Secretary Pulal Soma Patsuawin akal shwaya Aizol Smart City Limited Chief Executive Officer Pusi Silal Chwang Kimale Civil Hospital Aizol Senior Medical Superintendent Dr. Lel Chwan Kimitepo Antelani Chief Minister Pulal Duaman Mizoram Mipuiza Asomria Deu Tholo Neya Ezong Ani Avangin Anmani Choi Kangzong Malak Thiam Apoi Moti Asoi
NABARD Mizoram Regional Office in Voina Assembly Annex Conference Hall la State Credit Seminar 2026-27 and buat sa itsu Chief Minister hian Ahman Puya NABARD kaltangin Mizoram Sarkar chuan mason na tamtak athok thina ram mason na kepen ti chaktu poimo anni ti soyin NABARD sum mga din kolpeta megawatt som petsuak thei Tenzol Solar Power Plant chu an hongdon hnaya kolpeta megawatt nga petsuak thei dangpo sumsui rama din anidona Chief Minister Rubber Mission po chakta kalpuyani a nikum chung khan rubber kung noi li le singli an phun mana kumina adang noi som pakhat singa le sang riat phun le tum ani ti asoi pulal do ma chuan Mizoram mipui za som ria deu tho chu lo nei e zong an lani awangin heng mi te choi kan hi ram choi kan na ani angin bank te chu thingtlang mipui te ban pha ka anin chop chua atul ti asoya tuna hian Mizorama bank branch zani somsari pariada nom meka anjing za som ria chu aizo lungleile Kolasip district ta anni a district dang pariata branch somkwa panga an intromek ti soyin zawzo ka inzar pharturi na ngenani inkoma hian Chief Secretary Pukhiliram Mina Agriculture Secretary Piramdin Liani NABARD General Manager P Pankaji Borale NABARD Deputy Manager Pularo Kung Chak Chwak te po inthu an soya Chief Minister hian malak na tur machop sang tarlan na State Focus Paper 2026-27 atlang zar ngalani Pusilaram enga kumsomli pakwa Farkon Chimveng Thina Chungchanga Voin Khan Farkon VDP member Paruk Champhai District Jail da alu anni Champhai Zonet correspondent in Dungtlang Police Station atanga thu adondanin Pusilaram enga Thina Chungchanga hian thil fel tok lo a omni angayin anupui pilarem ruatin Dungtlang Police Station a FIR a theluta hemi bozui hian Dungtlang Police chuan nimin khan thu zofi atan Farkon VDP member som anla a hengmi te hi Champhai lama pheipui ni in Police in thu an zofia nuwa anjinga pali chu chwa zalen an ni a midang paruk chu in khan Champhai District Court a shwai an ni nuwa District Jail dalu an ni Thudon danin Pusilaram enga hi inrin ni khan Myanmar a akala hei Farkon VDP chuan chui zuin inrin ni zandar som pakhat vel khan thu zofia turin Farkon Community Hall an kowa zanlai dar som pani vela lir thei mangin an ina an thla ani Farkon VDP te soidanin Pusilaram enga kutatang hian zufun somthum panga an man saka thu an zofia na hian a chiante anin puan mai lain Pusilaram enga hian azuda thuruk na asoi mai du lo ni in VDP te chuan police an shilani Pusilaram enga hi nimin jingdar nga vel khana thi a atatsa kuthak na nu ma tamtak a omawangin anupui pilarem ruati chuan apasal thi dana hian thil fel tok lo a omni asia in Dungtlang Police Station a FIR a thelu tani Pusilaram enga ruang hi nimin khan Farkon damdo ina postmortem ani a voin ve khan William Hal ani Vaireng te auto rickshaw che swala voin khan pilar than kimi kum samsari vaireng te chimveng a thi Vaireng te Zonet correspondent Thudon danin headset swal na hi voin chundar som panhile achan vevela thlengani a auto rickshaw hi vaireng te harmon veng konga che swalin kongthlang lama meter som thum vela thui alumani auto rickshaw che swal hi puzonun moya khal ani a thi hi a khal tu puzonun moya nu ani a ache swal la hian a khal tu tiamin mi parukan chuanga chung khat vekan ni headset swal na athi pilar than kimi hian alu a hliam na takatwara hei hi athi pui ni angai ani a midang pakhat po in alu a hliam atwara damdoi ina enkolmek ni in CT scan ti turin mun pui lam an pandon ni a Thudon ani a midang te ero ngai to om lutuk an om lo thung pilar than kimile afa te hi an pa thlan ti fai tumakal an ni a vaireng te harmon veng kong chuka an kalain auto rickshaw hi a break a faila an che swal zui ta ni a Thudon ani pilar than kimi ruang hi zon ina lumen ani anganak tu ka avui ani ang December ni khatachanga chinsha lavabo marina lelchan choi kumsom ni paruk tanshil chu inrinit lai khan thi mu ani a athina chungchang hi police in an chui chiang mek Zonet changa aizol SP puzo sang lian soidanin marina lelchan choi ruang hi inrinit lai dar nga vel khan MZU field atanga lavak lava ramwa kholamin an mu a ruang mu ani thu hi police shatir an ni nuwa amuna an enfia ngala thil ti fel ngai sang an boy pui ba ka forensic lamin an endika arwang hi nimin khan civil hospital aizola endik ani nuwa nimin ve khan William ngalani puzo sang lian chuan ruang hi alo chiat na sat deu to awangin engwanga thi nge ti soi thei alani lawa tuna hian forensic report le postmortem report an ngai chang meka report an don huna malak zui dan tu shat ani don ti asoya hetil theng chungchanga hian Vaivakon police station a thi dan pa ngai nilawathi unnatural death mangin thubuai zialu phot ani thule police ten ngor taka thilom dan an chui zui mek thu asoi
Marina lal chan chwa I thi na chungchang a hian a thian pa chu police in thil omdan an zot fia to a MZE wa Marina lal chan chwa I thopui tele a thian te po thu zo fia chunzom an ni dona police te chuan he thil thleng chungchang a hian mi pui te chu thubel chian do lo vor dar lo turin an nge na police ten thei to pin thil omdan an chui na churing tok turin an nge na ni Indradanush Gas Grid Limited Hotu Ten Tripura Achanga Mizoram Thleng Gas Pipeline and Phumet Chungchang Chief Minister Pulal Duama and Shilfia Indradanush Gas Grid Limited IGGL Chief Executive Officer Pusubrata Das le athopui te chuan vo in khan Chief Minister hi apisa a muin an na tho to chin le har satna an to dan an Shilfia Tripura Panisagara Changa si mui Thleng Gas Pipeline phum tur hi kilometer zasom pakwa point panga athuyani a Pai pan phum hi fit khat bial ni in kumsang ni somni pasari December tha a zo man antuma tundin huna welding chu za somli panga an thok to a pai phum chu za somthum pathum an zo to ti an soi IGGL ho tu te soidanin gas pipeline hi Tripura Panisagar receiving terminal atanga ronkal chanin kan mun zolnuam kortha tuidam le dar lak paltlangin mamit bula achwaka chuta chang chuan leng te a lo chawin si muya receiving terminal da turani a si mui receiving terminal atanga aizol ko pui chung household connection hi Tripura Natural Gas Corporation Limited 10 an thop donani he project hi North East Natural Gas Pipeline Grid Nwaya malak na ni in Panisagar le si mui inkar hi phase 2 Nwaya malak na pakhatani a phase 2 malak na pumpui Guwahati Agartala aizol pipeline ahwama avain kilometers asari somni pathuma thui ani Ja Jivan Mission Nwaya cheng weibel se som pathum le noi somli pani cheng atlungvel le dar long chom tu tur tuilak na tlungvel multi village water supply scheme tui rini grid pumping chu in khan PhD Minister Professor Lerni Lomana Hong he tui pam hi mi sanga zangni som chom thei tura ruwa man ani a tui rini pump house complex a hon na in khoma PhD Minister chuan ZPM in sarkar na an chana tangin Mizoram tan thei top an chua mi puiten hena tui thiang rim hiang nar pe konga po thei top chwani in PHE department changtu ani angin PHE department a thok tu tenen tho na thatak Nwaya ma an la ho chulom omati thu asoya PHE department chuan mi pui hena tui pek ani emo department malak na reng mi pui har sat na sut kyan sak turin an theina chinchina thei top an chwa zel don ti asoi Rural Development and Administration Minister Nibok Professor Lerni Lomachuan Sarkar in RD&A Department kaltlangin tuina hum hal turin ma an lameka sarkar malak na mipuin na sale zwal zo ka an troy o mai baka mipuiten thei top an chwale zwal atulti asoya Mizorama tuina te akumte lina kangin atlahniam tel ni in alanga hemi wanghian ramngo mai baka lui tele nungcha an hum hala duat taka an enkol atul tak zeti asoi Tlungvel le dar long chom tu tur tuilak na Tlungvel multi village water supply scheme hi kumsang ni somni pakhat December ni riat khan administrative approval and expenditure sanction mu ani a kumsang ni somni pani February ni soma technical sanction pek ni in kumsang ni somni pani June ni ruka na Thawhtanni ani a kumin January ni somni khan tho zo ani Mizoram infiam na mel mangthak danglam tura malak na kalme ka in khan Mizoram Sports Coach Day in Thawhtanni na tour transforming sports for the next generation developing decision makers to Sports Minister Pulal Nginglavamari na hong he malak na hi Mizoram State Sports Council Nippon Sports Science University Japan le jika changhovin an buat sai ni in nili o turani a Tokyo a Nippon Sports Science University a chang local professor Masamitsu Ito and coach Tetsu Tilpoimo Shangshang Azirtir Dona Professor Masamitsu Ito he project coordinator Pitanako Ayako Jika India senior representative PAG Wakamatsu le athopui paniin an Choi Omani Republic Veng Khang Hole Indoor Stadium transforming sport for the next generation developing decision makers honne in khoma hian sports minister Pulal Nginglavamar chuan khovel hua pa sports lama mithiam le zirtir tu tha an chang thei chu alom om tak zeta aman pek tur ni se an pek theilo turani a athlona an zirtir thei tur chu an lom tak zeti asoya Mizoram Sports Coach te chu chuan lam nei lova thanem ngai taka inzir turin atsa ani Pulal Nginglavamar chuan zirlai tha nei tur chuan zirtir tu tha nei angaya coach tha an nei chuan sports lama ma an son thei ngei arin thu asoi Inkomi Mizoram State Sports Council Secretary Pu Henry Sila Ron Kiman Akaishwaya Jika India Senior Representative PAG Wakamatsu
Mizoram State Sports Council Senior Sports Promotion Officer Pu Albert Lanun Puyale Sports Promotion Officer Pu H Ladin Sang at Tepo Intu and Soyani. ZPM President Pulalian Sotan Politics sa Chian Lun Aom Tailava, Mel Malun Aom Tailo, Di Tsu Adika, Ram Siam Chatak Tak Turzuan in Rem Nasiam Angay Tsang Om Chin Di Asoi, ZPM Party Tsuan Vo Inkan Kumintatana and Party Tsung in Com Nuberan Manga, in Komahian ZPM President Pulalian Sota Tsuan, Mizoram Le Atsung Atil Zong Zong Tsu, Lalpata Ania, Patian Rongbolnan and Luta and Duat Angay Di Asoya, Mizoram Enkolturin Patian in ZPM Party Arwata, Andil na Patian Chan na Ani Avangin, Patian Dudanin, Ram and Kai Shuai Vet Hung Turani Di Asoi, Pulalian Sota Tsuan and Na Cheu Tetsu, Patian Rongbol na Ania, Nina Asangemo and Yam Deu Emo, and Zon Chewaram Siam Chaturin, Riru and Siam Tarangay Di Soyin, Political Party and Omani Tsuan Sumimang Tsuan Patianin Ram Siam Turin Akauti Shia, Nasazoka Patian Rongbol Tura in Buat Sai Turin at Saani. ZPM President Tsuan Politics sa Chian Lun Aom Tailava, Mel Malun Aom Tailaw Anti Tsu Adikop Maya, Ram Siam Chatak Tak Tur Tsuan in Rem na Siam Angay Tsang Aom Chin Ti Soyin, LADC po Party ni Lavin, Lairam an ngay tuazog angaya, LADC Sorkar ngel hetak adin ngay abay say ti asoy. Inkomi ZPM Secretary General Pupi Bilal Somliana Nakashwaya, LADC in Tanpuine Zota ka ZPM ticket at Lingten na Lompuina, Lan Ani. MPCC President Pulal Tanzaran, LADC Congress MDC Tetsu Tlem na Tinreng Kara, Rinom Taka Turin at sa MPCC yan vo Inkan Congress Bavana LADC in Tanpuine Zota ka an party ticket at Lingtelong Puina an Lana, Inkomahian MPCC President Pulal Tanzara Tsuan, LADC in Tanhaw Tak an Matsona, an candidate mi som palizinga mi pasariin ne na ansang thei chu thilom takani atia Congress MDC te chu thlem na tin reng tok ma serin taka turle Congress ta na ding turin atsa rin lo na chuan mual phona le thil thalo athlen chin ti asoi MPCC Vice President Longlai West Bell to MLA ni Bok Pusingun Lian Chunga po in LADC a ZPM nen Sorkar Siam Turin an Indora in rem na po an Siam vekto chungin tundin huna Sorkar an Siam don nge don lauti asya talauti asoi Pusingun Lian Chunga chuan LADC in Thanzo Hlim Khan MNF nen anin biak lain ZPM in Andora an hotu te nen an soi ho nu a ZPM nen thongdun turin an in rema kha an in rem na kha tuna hian atop ti soi ala omlava enge lo thleng zel don an shelo ti asoi Inkomi MPCC Vice President Pujon Rotwang Lianan Akashwaya LADC in Thana Congress Party ticket at Lingten na Congress chalai le mahila in Lompuina an hlanani Women and Child Development Directorate in Inkan Minister Hova an Department Malag Dan Clear Ho na le in Thawhtanni a day with our Minister Ti an buat sai Trump Wiveng Thar Hotel Ran Sama in Komahian Social Welfare Minister Pilarin Pui Chuan Saksham Anganwadi le Poshan 2.0 Mission Shakti le Mission Vatsalya Kaltlanga Women and Child Development Malak na chu Ropuyati thu asoya abikine Forest Drive Kaltlanga Department Malak na arampum huwa pa ti thazinga langtura thoktu te impact na chu fak omati thu asoi Women and Child Development chu ramle nam kut meitsia le no pangte enkol tu anni anga andin hun poimo tak chu shereng chunga anna thona a thei top chwa zel turina fuyani Inkom hi Women and Child Development Joint Secretary Pizonun Tharin Akashwaya Director Pizoram Thangi Changte in Women and Child Development Loya Scheme Kaltlanga na tho to te an thlenchin le machop asoifia Center Supervisor Puar Lal Chungnungan Bal Bhavan Chungchang asoifia Mizoram State Commission for Women Chairperson Pisizo Din Puyen Kumkaltaan Malak na tlang puite soyin Mizoram State Commission for Protection of Child Rights Chairperson Pujimi Lertlan Moyan an Commission Malak na te asoifia ani Aizo lai puitlang branch wai me in vo ina tanga faina be puitla kan kalpui chu Education Minister Dr. Vanel Thanan ahong lai puitlang branch wai me in faina be puyan thak hi vo ina tanga ninga ni thleng o turani a hemi chung hian an veng chunga faina lama malak na chi sang an kalpui don ba ka an veng sarkar pi sa sang thokte hena an veng enkol faina konga chanpui turin an ngen ngalani faina be pui hi vo in chamada som pakhat khan an veng lu na kot chwa Tirshui Bankona Education Minister Aizol Note 2 Bial 2 MLA Nibok Dr. Vanel Thanan ahonga lai puitlang veng chung hun sang faina bom anda chu ahong ngalani faina be pui hon na hi lai puitlang branch YMA President Tlangwalda Remsa ngalen thlei na kai shwaya Secretary Pu Charlie Zorem Tuangan lai puitlang khotlangin faina konga ma an lo lak to dana soifia faina thutsa an soirwal ba ka kong puidung antifai ngalani
Mizorama Maruti Suzuki dealer GIG Motors Chief Executive Officer Pujon Lalpekan Sai Rang Kheng Re Lo Lu Chu Lir Thei Chok Lu Konga An Chor Meka December Tha Kalme Chungin Lir Thei Zanga Shaltin Thei Anin Be Sei Ti Asoi Maruti Suzuki dealer hian in Rini Khan an Hnuai showroom pani Eden Tharvenga Arena le Truampuya Nexa Atangin Car Somli Pariat Anshala Hei kumsang ni som pasari August ni som ni Pathuma GIG Motors Hon ani atangani khatsunga lirthei anshal tambera chum ani a nikum January thakha thakhatsunga wahana lirthei anzialu tamber chum ni in lirthei zathum somli parukan ziak luta hei December thakal met chung hian khumin lirthei zanga shaltlin thei anin beiseya hetirwalian wahana lirthei anzialu le thakhatsunga anshal zat diktak hi in miltok lo a om theya kholam fel lo wanga zialu hun khotlai le thatop lama anshal chwa thathara zialu ngai a om thinani GIG Motors Chief Executive Officer Pujon Lalpe ka chuan kumin chawakong chiawangin phailama tanga lirthei lak lu konga harsatna antok na sa a hetirwal hian sairang thlengare lo lu chu an chhor chan thunga rel hian atambera wagon somni panga anuk theya heng wagon zongsonga hian karza atanga za somni panga vel phur thei ani a rel ba ka hian an kalpui dan pa nga in truckin apur lut reng don boka rel lo lu thian lir theila glu konga har satna an to chin chu na satakin asukyang theidon ti soyin kongpui din mun azia omdeu hnu September atanga November in car thathum chung khan wahana lir thei zariat som pariat anziak luta kumin chawa October kha anshal tamber ni in wahana azani somriat panga anziak lutani Khosol District Tualchhung Branch MHEP in Voina an kumsom ngatlin na Golden Jubilee an lom chu MHEP General Headquarters President Pilaliani na manpui Tualte van Hnuai Liana Hole in Khoma hian MHEP General Headquarters President Pilaliani chuan MHEP thil tum chu mi te tranpui ti ani angin mechia chau ni lo ramle khotlang tan thei top an chuana a MHEP member te chu tran la so turin atsa MHEP kumpuan dikna lerin omna ti chu nun pui tu ni zel turin asomani Pilaliani chuan rui hlawin thalai te ati buaina satawangin an tu le fa te en kol konga nu te chu tran la zel tur le an fa te nung chang vil konga thei top chwa turin asomani Tualchhung Branch MHEP President PI Thangpui kai shwa in khoma hian Horticulture Director Louis P Elizabeth Saipari po in thu asoya Tualte chu khotai male en ton tlak anni na chu chomnung zel turin asomani in khoma hian Tualchhung Branch MHEP shwai tu lo ni to te hne na choi moina hlan ani a chotnulama inti hlim na hun an mangani khamna thupe khautaka kenko ani awangin tabunga tum khat dai plastic mang an tlem sot hle tlabunga zonet correspondent Thudon Danin finally thiang hlim nalama be pui thak na atan tlabunga hian civil SDO Hovin Tun Nai Khan man non theilo plastic atanga siam man khapani a thupe khi khauzo ka kenko zui ani boka wangin tlabunga hetiang lamchi man tur awang sot hle ani nitin mamo ei chop ba ka chopme lamchi zwar zinga po namdang in pho thlenga polythene lam mangan tlem ta ka wangin mi then khat chuan ip troi thei chi man anin ti mu chhozela heti la yan hun then khata polythene lamchi mangtok omve zeuma se hundang ne na khai khinin tlabunga man khat dai plastic lamchi man le leitur awang heti tlabunga zonet correspondent chuan asoi MHEP in Marina Lalchan choi kumsom ni paruk tan shil thina amo phurtu chu aphu tok shem na pek an phut Wena thu chwa ansiama MHEP General Headquarters chuan Marina Lalchan choi rong taka tha ani chupoi anti thule achunga kuthak tu chu man chhuaka aphu tok shem na pek ngei ni se andu ti ansoya mizo mechia te chunga hetiang poi khoina athleng thin hi MHEP chuan atwar thiam lo hle a hetiang thil athlen to lo na chulang zelin ma aladon ti ansoi Upper Republica Iswa Krista Kaushan General Headquarters in Ningani atangani min thleng khan mamit Iswa Krista Kaushan pathian biak ina assembly in khompui voisom nga pariat na an manga in khompui thupuyatan iram lo thleng ro se ti man ani in khompuya hian zirtop ni le in rin ni khan ni lengin rowan rela an ro rel zinga kumsang hi som hi paruk chungin biatina revival le assembly revival meet nei ni se ti te Tripura Mission Field ta thok tour staff nurse emo health worker emo lak ni se kumsang ni som hi paruk chungin mission puala in khom nei ni se ti te chulung rwal takapom ani Nimin Pathiani choma in khoma khan assembly chairman Reverend Sila Ding Lianan pro pastor pahi pastor puitlinga anem ngetani khochini lo thir hawang u State Meteorological Center Mizoram Science and Technology Sinchia Danin wa in khan aizola kolum library Celsius degree som hi pathumani a avo berlain Celsius degree som pasari ani
นักตุกโทเลนีอาจวนคนลุมไล่เบรินเซลเซียสดีกรีสมหีปารุกเวลอโวเบอร์ไลน์ดีกรีสมปนีเวลอันนี้รินันนี้จิงดาร์งาเลมินิตสมงาปลีอันนี้อัศวากังไลดาร์ลีเลมินิตสมทุ่มปังอัตละเลอังโคจินทีร์โลกนะ Regional Meteorological Center IMD กวาตีนักทีร์โลกดานินนักตุกมิโซรัมปุมะขวาชตูรรินอันนี้